Moilan hayang subscribers lan naman Moilan ta hadaba channel kaya pone ya po awang na channel damna. Tani po video ma taman Moilan na singongo po India hai Pakistan ni ba ma hangi ba mo ngai ngonang hadaba chiang ma ngaolan chahani idam lak tinase hadaba video ya pay pungonang taukai. Lai bulan no mana awang ma po akim ngoi se lai lak tinase nan phiang po ngaolan awang na channel damna. Taman Moilan na singnang India hai Pakistan ya nuclear bomb ngo po country ni ngonang. Hayang ay hado nuclear bomb hangisi teman Moilan singna haki ang ngopo jingna sa karungyu allow countries lane yong nyamme ane yong sepnya kadena India he Pakistani pame amai huya war declare na myang gama nuclear chon gama India he Pakistani moini country de destruction na ina ye maibu paidamlak India hai Pakistani sari ye chiba karunyu Moilan jingna hadawa sangsi na myang sa dayang sa UN mawoyang allow countries wonyu webalan India hai Pakistani ba me jingmai linglak jingna sa ngaolan phayang mana hado batang me sa teman India hangga tainangki chai bungalan hisam me teman Prime Minister Narendra Modi iya ngona there is the action yalak jingna sa India tu mana decision jaya engki ya ayang ngonang hadau action na hai linglak hako action na hai yalak ngonang se teman Prime Minister Narendra Modi hakia iya ngonang aneo Defense Minister Rajnath Singh neo hakia iya ngonang bahalgam terror attack changme India katlan tuman Moilan na hanggatai nangki terrorist lande action yalaka shuya Yasigama Pakistan lande hadoba shüpju dangma action yalaka shuya se Rajnath Singh tongyangki ana bua haki action yalaka shunang se igama hadaw action na hayalak se Rajnath Singh Defense Minister of India hake iyang ngona tokai sa laya tay gama na chai tay gama shüpju semyang se tailak yang orang ki togai tuman Moilan na kanting ngolak china se awang na hadaw ngalan chana tamna taman Moilan singnang India hai Pakistani yikyanga west si kham ngona west si kham shüpju ngai kama taman east to salang ngona tuman taino India hai Pakistani yikyanga yonga chaya ngona tuman hangu yilak tayo bulan ngona hayang bu hadaw ki yichi India hai Pakistani vihok ngai kama tuman East lando Nagaland dio hadawa tuman poklak mona hangne se kama tuman singbo Bangladesh sa Pakistan ngona Bangladesh the East Pakistan min phayang ngona hayang Pakistan the West Pakistan min phayang ngona ane sa India hai Pakistani ba me amai huya war declare ne mengama Bangladesh lane Pakistan support ne menga hong ni me Bangladesh me bu retired Major General Officer ja haki yangi amai huya India kaya Pakistan de attack ne mengma Bangladesh lane North East India de attack ne mengla occupy ne menglak se yang ngona adoban North East me Nagaland omyang ngona taman Nagaland omyang ngona konyak lanu omyang ngona no tau chingne sa tuman woi lia yang ngolak chu ngai nang bu ta kai tai dai ngolak china sa tuman Moilan ne hakia ngau se bu hadu chana damna sa akimi khama sing bulan mangoklak yang boy sing bulan ne singlak china sa teni ngai ngobu India hai Pakistani pa ngai ngobu mo pa hang na ngai busi sing bulan ne singa yalak china sa hakia idam huna taman Moilan singnam 22nd April 2025 ni bahal kam ma dero attack ne myang pu 26 karlan tu yang ki hado me sayong se hindulan tu yang ki hakia tui bu jing ne hadawa au hia tui bai se yam ma Taiwan de Pakistan lan ne funding ne myang ngopu support ne myang ngopu terrorist group Lashkar-e-Taiba semen bu eman khung tumana tui bai se emana claim na myang yangi hakia claim na myang pujing na sa India Pakistan yong mong siya muna Pakistan na mong yamay ba muna tau ching ne hado ba terrorist group lande Pakistan lande action na hay yalak se iyang
sa India action ya yang ngona hado action lana hangishi number chama Indus Water Treaty hado cancel na miyangbu Indus Water Treaty ya India hai Pakistan ni ba ma 1960 ma sign na miyang ki Indus Water Treaty hisab ma Indus yang yan ma bu Pakistan lana 80% yang chunlak se nyanyang ngona yang boy hongni bu bahal kam dero attack tang ma India hada ba treaty ya cancel na miyang yang yaphalak se yang ngona sa Pakistan lan hangi busi sa Pakistan lan ya yang yaphagama hada wa yemailak se yang ngona India de treaty pha yang ngona ane cha yang yaphagama Pakistan na hada yang yatawgama iman sausilak chia hada jam lai da India hai Pakistan ya agriculture the dependent member country ni ngona hadau jingne yang yanang ma agriculture hangaling lak no anya ne Pakistan mengopu Punjab province hayang Sindh province hadau ni me ta chia alo hoila chia yong mai bu China hadau province ni kai hai Pakistan Moilan hai u ngopu sa China hayang boy hadau ni hadau province ni yang sa daw ibu Indus yang yan mabu ya yang emana irrigation hagiling yang una sa amai huya India hadaba treaty mabu wakau na miyang yang close down na miyang ma Punjab Sindh province ma yang ye pailak irrigation ye mailak ta ye mailak shi ye mailak alo tehli ye mailak haki gama Pakistan Moilan saushi mulak una okay sa hadoba singyang India Indus Water Treaty mabu walkout na ngona India hai Pakistan ni pa ngai bu mo pa tining ngai bu yachi lende bu hibang mo ma ngai ngi for example 1999 Kargil War ana 2019 Pulwama attack hakibu terror attack ana country ni pa me bihok sapchu ngai bua lende bu hibang mo ngai ngi haki ngaya boy India lane sa taw ibu Indus Water Treaty mabu walkout na yemyam yang boy tening bahal kam dero attack tang ma India hadaba treaty mabu walkout na myang sa ba Indus River mabu Pakistan lande yang yaphalak se yang muna ni sububa me atari border close na myang India he Pakistan ni pa me border sayong bua atari border muna hado adari border kaya India lano Pakistan da dainang ane Pakistan lano India da painang haki ane hangi ba chia goods lan exchange ne myang bo import export ho hado ba border ne yang osibu yang boy sa hado border close down ne myang ngona India lan kaya ane India ma hangi hangshin Pakistan lan ngo hado lan Moilana sa Pakistan de yilak mbong India me yongolak mongpong se yang ngopu ado India lane ado batang mo action ya yang ngonang ane cha India me Pakistan embassy me wonyu we palan ngonang ane army officers lan ngonang ado lana Pakistan de yilak mongpong ane hamia ado India mengopu Pakistan embassy me office me 50 karalan dwelling ne allowed ne myang sibu yang boy sa pa 30 karalan hai tuiling lak alawlana Pakistan de yilak wongpong se India lan hado ngalan phayang ngona ane trade jahaja phama hado trading hado wa totally closed down myang sa hakye ngopo situation taman Moilan na chai ngona okay ngoiglak khibang ma ngai ni chia hamni chia hangi ngai lak tuman yising wa hado vi hoka ya pailak teman Moilan na yising yang boy sa ibu ki India ba hoko action na hay yalak se yang ngonang ayang Pakistan lan yikhong bu leaders laneo bonyu we balano India haki gama dumano haki linglak haki gama dumano haki ngawlak se Pakistan laneo sa yong vong nang haki jai japam mop ngayang ngonang hangi ngai lakai tuman Moilan na yising yang boy tuman Moilan na jai japam jingmai wong mai me adoba ju hewana soft na meng lak jing na se yopum he tai jam tai phong nguha ana hami ibuki western yi kho me
vi hok ngai kama tu mana hangu yesa lak se tai yango lak china se isi kha mo ngai lak ja sa ama huya Pakistan hai India ni pa ma vi hok ngai lak China ho Pakistan da support ne meng lak Bangladesh se Pakistan da support ne meng lak se kama tu man salang mana to kai tu man Moilan na kan ding ngolak china se teni bu video kaya Pakistan hai India ni pa ma hangi ba mo ngai ngo hado ba tang me tu man Moilan na chai lak chin se ngalan chai ni hakia chana dam na chai bulan asede ilak pa menyong phabu ngaolan chanang anai lai bulan uman de menyong phabu ngaolan charan na thank you everyone